Lijepio mi se ne mogu se otarasiti. Reci mi svoje ime ili nadimak i nešto o sebi, da gledate i upoznaju tvoj lik i djelo. Ok, ja sam Burki, poznat kao Srećko Tužnik. Već repam 5-6 godina, imam par stvari, imam bijelu čokoladu, ne znam, to je većina ljudi čula. Štala Groove, ne znam sad, Double Bubble mi je novi single. Čućete večeras. Tak, to kratko o meni. Šta očekuješ od ovog programa četvrtkom i općenito od svoje karijere? Ja nisam neki freestyler, to će biti freestyle battlovi. Tako da ja mislim neću sudjelovat, ali bit će sigurno zanimljivo. Ima puno talentiranih repera, puno mlađih repera, ja sam malo stariji od njih, već tako da, ali bit će jedan, bit će Da li si zadovoljan medijskom pažnjom i općenito tretiranjem medija prema mladim izvođačima i demo bendovima? Pa, za sad nije bilo baš nešto posebno, ali sad Nered je napravio kompilaciju neki Daniels ekipa i nakon toga, u stvari tu smo i dobili tu nekakvu priliku da se pokažemo da vidimo da li možemo živjeti od toga, da li vrijedimo. Premda u Hrvatskoj jako teško živjeti od toga što svi znaju. Tako da ne znam, vidjet ćemo, nadam se da će prepoznat mediji to kaj ćemo mi napraviti. Imaš li nekakve glazbene uzore u ovom poslu? Pa nemam pojma, Kanye West recimo, trenutno. Zbog čega? Pa prije svega zbog stila, napravio nešto novo. Prije svega taj flow ima tok repa, odličan, tak da i svega Kanye West recimo. Koga bi izdvojio sa naše estrade po produkciji i po repanju i po pjevanju? Produkciji naravno Kool-Aid, Dash, Dux, sad su tu došli nove kao Mlade Nade, Marvel, Nace, Šala. Ima dosta mladih ljudi koji rade muziku i mislim da će biti sve bolji i bolji, da će dostići razinu. Molim te jednu malu poruku našim mladim gledateljima ili svima onima koji vole hip-hop, R&B i repanje općenito. Pa ništa, živite taj hip-hop i to je to, nema druga. Hvala ti puno. Hvala puno i sretno. Hvala. Ima kakva curica u kući večer? Ajmo curice. Kako švaku možda? Kako švaku? Deda imaš vaku. A bez ovih drikli, softi, šunga, luka i orbi. Ti mi pizdavi. Marvel ima čunga luku. Ajde.